kan video min thlir sak tu te hin zawain chi bai ule tun tuma chuan lengpui ram Indian Air Force na hralh chungchang pu HC vanal ruata wanglai ni ron ji chungchang kal zela khanin assembly house an lo soi to na te kanon da chuak do na private member resolution putlu pu laldong liana turial bill to MLA na putlu soi ho na an working committee chairman pu TBC lalven chung thu soi te le kan chief minister pulal do matu soite kan ngai thleng an thlir ho do na hei hi thu dik thurin tlak ni assembly house meo soi ni wangin ngai nom via wang ti kha ringbok tai dan thu soite kan ngai thla anga reek na ni pa formina to pa pu HC banal ro ta thu soi thu ji chu kanon tar lang tel don ni tuna chon thu soite lo ngai thla photang voinia private resolution Mizoram sarkarin Indian Air Force ne na Lengpui Airport hralh atum hralh tuma ma la me ki tha katelwa ti top ni ro se ti resolution han soi ho wa han ni hian a soi tur om tak ni te point min en de ron ni in ka sia Lengpui Airport en kol dan chungchanga malatura sarkarina arwat chairman kanina angin he resolution hi be chan anei lo awangin ka thlop lo ti kha ama sa in kan soi dua pu chairman a history han ti ve khangla ngila kan siat thui chen atangin toite han soi lan masak ka dua chu he Lengpui Airport ti kan namro hluania kan ramro hluania kan pom vekane voini thleng hian voinia helama idinglama thute pu speaker po hi he Lengpui Airport amuna kok masatu azui tu tele voini thlenga chu la machuan tu te zinga mi le su tu te zinga mi ania iveila ma thu te po ni sela he airport kan nei na tho rok tak te an malak na te hi thang thar te hian kan thei ngil ka ring lowa chu tiang bokin Congress party na pu KC Panta 10 Finance Commission sang khajwa somko palia ron kala civil hospital klanga tanga Lengpui an ko nu lo ka vai bel che somnga kan han mute tu ma hen kan la thei ngilin ka ring lowa he nam ro lu he ram lo lu hi amma ero chu he le chen en kol ani na kong a harasat na sumle pai chungchanga te kan tok na sa chumi pia lama ma khachuan a hausa le anei nung deute vairam hladewa kal turte tan man tur dewa minol puin kan ngaya thlona chuang phak vea kanin ngai lo ani chutiang takin kan ramle namro luani hi keini thang thar le zol te phe chuanin a hun laya kanom ve lai poin vairam kanom ve lai poin kan chuang public lovani amaro chu khovel thang zela voinia chon mitin ban phak le mitin mamo aloni ta a tuna kan Lengpui Airport din mun hian kan mamo apusuk phalowa he ya changkang zok le changklung zok hi kan mamo ve a chumen kol na konga chuan voinia sarkar lo ding hianin changklung zok le en kol na zok a chortu te poina he ai changklung zok te mi hring ngor phur to lowa kan thai thar chuate agriculture produce te mundanga thon chu ve na te foreign kheng poa thil bungro hanin thon kwal ve zung ani theina turatana airport postal service kan mamo nate chumi pialama khulaya cargo bay kan mamo nate cold storage kan mamo nate kan airport mamo sang te khechungin kan ram sum din hun le kan din hun khechungin kum som thum te meu mai state kan ni huna po member te tanga kan khe da chu khovel ram dang kan pan theina kong om chun ani silchar konga pina piangin aba kong dang mei lia lo khopa kum som thum kan kal to nuwa changkang le theilo license po renew le theilo a han ni tak nuwa hian he sarkarin ngai to na manga a han din khan i alom om po katia kamo phurna ka kowa azir chen na te min han pek po khan i lom takin ka poma alo changkun theina tan airport siam alo ni don khan thang thar te chuan kan nui azadeu mai thaya ke ni ho tan chuan chowak ba ka tumlo wang han ti te
คุลายาควรโทนารอนจุมคนอาจวนอินอาร์ปุยเตนอาร์ตุเวนอบเกลเทยโตละวังงอรนัสเสียหันติเตเลี้ยงปุยขดลางไม่ปุยเตจูตารเบงเชตินงาองตั้งเบงเชงเสียหันติเตค่ะจงกลางลนละเรยโลตะกันละนี่เวกันนี่กันนินตีชายะกันนินตีเดระกันรำมาโซนนัตูระกันไงตัวดานไออาหุนไล่เลยอาหุนมิลินวอยเนียมาละตูเตขันฝักคมเสียวอยเนียเห็นกระรอนสวยดัวหวยตะกินทรานี่อันเชียตะขันกัลตังปุยเลี้ยงปุยขดลางตานเอจอนนะเช่นฝากอมเดบกโจรำมีปุยเตกดชัวโลนิตาอันนี้สุมิริลรัวจังวอยเนียเห็นกันเมมเบอร์ปุยเตไงตัวน่ะเซงตูรินกะหันดัวกุมสังกัจกัวสมกัวปฐุมาอาสามไรฟุลลามัวละนรสิมหาราวพีวีนรสิมหาราวรอนกัลโชขานคองเกรสเล่เจดีจังกบพีซีจังกบเตอาคัมเปญนาคานเฮแอร์พอร์ตที่มินเตียมันนี่เฮข้ากันนักเชฟกินกระริงวันนี้ตะกัจังตูเตเวกันเนี่ยเฮน้ำเราลีตู้มันบ่กันพัลละวังอ่ะมารอชุดลาบัลลุตุกเล่ฟังก์ชันเล่เทเตโลมีปุยนักการสอดเทละว่าอมเล่ซึ่งมีตัวนุ่มตัวรักกันสุ่มเล่ไปในเตขีรินเองเตียกินเงเอ็นโคลิละตีข้ากันสอดการินไงตัวนะอามันอันนี้อ่ะผู้สปีกเกอร์จุดอาชวนตัวเตอินมีปุยเต้นเฮติยรินทัวกันสวยเหล่านาตานฮันสวยฟิยดูกันเนี่ยอีพัลในอินผู้สปีกเกอร์ working committee อินะสอดการินะอดินขานตีตูร์ปังอามินตุกันเนี่ยจู่ๆมีปุยเต้นเชลโลโลเซกหันดูเดวะจู่ๆประคัดน่าชวน to undertake a holistic assessment of the present operation and maintenance of the airport and its future requirement ที่อันนี้เลี้ยงปุย airport ตุนดินหัวหน้าอมดานเล่ไอเอ็นคอลจีไอเอ็นคอลดานเมกเตเล่หุ่นโลกัลเลเซลตุรามาโมเตจิรเชียนนะกันนานี่ปัญหาชวน to study the operation and maintenance of airports in other states, especially in the Northeast, with special focus on the performance and experiences with Airport Authority of India or any private company or consortium. Tiani, hey, special focus notice big the airport din hunzir chianga kan malam enkol tura zirna tura min pe kani. Terms of reference min pek pathumna hian. To examine the viability of handing over Lengpui Airport to Airport Authority of India or to any private company, consortium, and the preferable entity, AAI or other private company or consortium to hand over the airport. Tiani. Apalina here to examine the process that would have to be followed by the government of Mizoram to hand over the airport to another entity. Tiani leta ane. Chu hey he kan recommendation at tranga sorkar malakzui zel dan turthenga zir tura minti nate. Apangana hian poimo de chu khatram sakan sarkar hian khatyang rilru ngor kha apulova to assess the feasibility or possibility of operation and maintenance of the airport in the hands of the state government as before tini chu state sarkar in ama in kol ngai anga in kol puizel tura kan zir chiang turati kanne chu parameter mangchuan zir chian na working committee hian chi sang kan han explore Lengpui Airport tenente voi tam soya ni toa ai te khang zong te kum khata vai bel che het tizat kan los kan ti chin te khang zirna zong kha voi ni hian soi chu avek ram lo ma se ai na an chan tu ra hi awa in pedon ta ila tunan dima nang hi chuan eng ma chan kan nei don lowa chu tiang bokin mundanga anti dan te enin privatize le ngal mai tura po sarkarin soi nei thei to lo khopa agreement akha kan member veilama mi te point I veilama mi te point pu speaker an soi to ang khan ke ni point tra kan te big lawa he kan indor na hi chairman airport authority of India ne na kan indor na kalme kan ya kan le khan nung ber dota hian june ni sari sang ni som ni palia khan chairman ai ne na hian heng tram kan meeting na kan soi te hi kan pom thei love reconsider le thei ni se ti point paruk kan thlen thale nge ni chuta chuan thei patop kan chua option sang kan enen he committee Lengpui Airport committee toy zong in ti mai ila hei hianin sarkar ne na hian recommendation kan thlen ta heta hen comparative analysis kan tia chi sang in lo ti don ta sela en kol zui na tu rehi sarkara hian fel fai takin kan thlena chu a summary tlang pui kan an soi du chu pu speaker ri phal nain kan recommendation 5.45 table hian
The working committee recommended that the state government may make an informed decision on the basis of the above assessment, considering various factors pertaining to operations, security, infrastructure development, revenue sharing, including the emotions of the local populace. In Sarkara hian report kan the lut ani chu report atanga endan chuan summary recommendation kan en hian kan lo lep zong chut te mani en kultura har sajia te ngai tuin he airport lutna ngai tua chungin le kan namro luani na ngai tua chungin tu kutama hlan kan phalbik lova he committee hian chuta kan recommendation a chuan a engpo ni sela Indian Air Force ne na joint user airfield ta kan chuwa thaya mo phur na kan intro ma airport atanga sumlu zong ku kan la chanzui zel thaya ale lam zong ku agreement fel fai tak neya kan chan thei si chon hei aya lu om don mi ti chu ero chu kan ngai dan ani a heta hian kan report to ber a hian pakhat kan han en ka han soi han chiar chole ka do post speaker iphal nain kan report submission last paragraph a hian a comprehensive memorandum of understanding duly agreed between the government of Mizoram and the other entity is the essential requirement for ensuring proper handing over of the airport. The draft MOU be duly vetted by the Law and Judicial Department before the same is approved at the highest level. Tiani, hey committee na kan report and recommendation na kan thelu nung berkhania chu wangin pu speaker voinia kan sirchena tanga sarkarina recommendation aron din le khan member te na sia chian kan dulaya kha he gi thuru kan elova committee adin te heng zong hi sarkara DIPR chu ave kan notification hi kan terms of reference te mu thei veken oma aru garala thilti pakhat ba voini thlengina lom lova chu sarkarin ngai toin Indian Air Force ne na ti hi thalom ni ti in zirchian dan tur malak chunzom dan turin committee minron din thar le a chuta jon chairman turi minron ruat chunzom le a heta hian terms of reference ti tur minron peleni he hi mi puin public domain om chiang reng ani angai dan rin thu kan lo ti na sat ema wangen hi she chiang non le ila ka handu tela pakhat na chuan to explore the feasibility of handing over Lengpui Airport to the Indian Air Force, to explore the feasibility ani pakhat na chuan phot panina to prepare a draft memorandum of agreement for handing over of Lengpui Airport to the Indian Air Force. Draft memorandum prepare turati kan ne hemi zong te tura hian working committee kan thut le masabera khan hemi konga se om le ngai to na mang thei ne kan siat te kan han ena chuta chuan kan principal consultant rei tak lo ni to le GAD aviation winga controller hun rei tak lo chel to tu kha lekha kan thon masabera I expert opinion kan mamoe heng hi kan zir chuana ania wing commander pu JLL mingliana dio letter mangin kan zir chena te pe kan nia chu December ni somni palia min ron changa min chan na a sarkar thuron ania chu Indian Air Force nen hian draft agreement fel fai tak nei ni phot ro se siam a Indian Air Force nen atengin deal ni phot ro se ti kha kan don chun ani a that lo na mo engemaw pakhat ma kan dong bok lova chumi ti tura malak na mek chuania hetianga politicize a hanita ka hen pu speaker khongain in filfiana tan hun tlem kan englo dewa thil ani na adik tak kan hriat theina turin mizo mi puite lengpui mi puite NGO CC te mi ka vadem na nilovin mizo mi puite hianin hearsay khoi lai ti le khotlang ti kalphunga thutluk na kan siama boruak mi pui kan sai chi ai thina hi ti to pila ka ti tak zeta asan chu August ni somthum pakata committee in report kan theluta August nili chungin Congress Party Indian National Congress Mizoram MPCC in an vigilance cell hovin press conference mi pui mama chonin airport Air Force ku ta hlan an du lo thun ron soi ringot ani hlan tum na a om ti po an hrelowa a boru kan soi atengin an sia chutiang bokin August ni ko a NGO coordination committee in resolution an ron siam ringota August ni som palia
MNF Party Publication Board in press conference kovin sarkar thilti la omlo le eng ma omlo wakha andu lo thu mi pui ti chi ai na ron tlang au pui tawak maya heta hian roi tu sang sang te po thuron ka pe a sarkar document ne report thelu ni to RTI indil ula zirchiang masa ula ti kha voin NGOCC chairman tenge po phone in kanin sil to ane amaro chu voin ni thleng khan RTI ya rondil reng zirchian tum reng anom lova an hlan don an khal don airport khulak bo dei tura mo khatiang zong khan mi pui kanin zirtir tawak maya hi apoi ka tihle maya pu speaker thilni na tak hi kan hreduani chuan kan zir chuana tangalang renga chu kumtin revenue kan loss pia lama hian capital investment mamo tur kan ngai tua sumle pai sarkar in tun din huna khon recarpeting atan kan sarkar hian vai bel se somri ata da belle ringotani trum thei don lo din huna dinga khu airport ta khu kan mang tangkai thei don lo tak ngialina langa leite chu bang miang te po min lo ti le lama choran soi adik na chen po mai thei a mai ro chu kum som ni chuang airport kan nei to nuwa khwan kum som liam ta kan budget atanga za som ni panga kha deficit grant a long kan la dong ani chuti ko budget surplus kan nei thin lai po an ngai sak lo le eng ti kong man en kol to lo kha tun din muna chuan vai bel se sing kha sanga chuang kan budget ani to nu in revenue deficit grant kan nei hi vai bel se zanga somri chawani to kumina khatiang ani to nu khan khoi tringe maintain se minti ahun lai mizoram mina sum kan nei lai ber le kan au sak lai ber po kan ti theilok central adil ni se te PM divine wine dil dan nol dan zong khrechiang tu central sarkar lai ne na thok ho thok dun poina kan dil chua thei to lo mi pui ne na chon chu te chuan ti ro se tiang chi te he tianga kan soi vak mai lai hi ngai tuana ati thui hle in ka sia zirchian na kan nei kal konga hian voinia kan airport runway parallel kan ti te po kha mi pui ai han soi chian kan tua kan sarkar ma sa kha na kum top lama khan concept note alo siam ve ni vai bel che zangaman chu ne sis noya donara alo zudil ve nge ya ma sent nol ania achan chu technical viability study omlova thona tum thei reng em ti omlova khatiang te awang khan anron nol pialama khan khati lai poimo ber kan soidu chu pu speaker khong ai takin reilo te vai bel chazaruk PM divine apo kan nei reng allocation airport ngai poimo kan nam ro lu heti khopa kan ngai poimo i choi kang du ni se kha vai bel chazaruk khan ti thei reng ma se kan ngai poimo avai khat ma kan tel ngai lo state normative allocations hung heti za to mai kan ti ngai lo thilani voinia revenue deficit ma sarkar sumin dailo o seriti measure la sarkar tharina consum din munsiam thatura malak na ko nga hian voinia proposal kalme ka joint user airfield kan nei chuan mi puite tan hian a hlok zok ni lovin voinia airport abron helam pang zonga khwan mizoram sarkari kantala ni don tu tama ni don lo so pasari kok to ole pu speaker kan wain donanga akan titop don ma yang amaro chu toite han soilan ram kan du chu kha kan thil tia kha kan chian ngai ma chu eng wangin nge voini thenga khatiang sumle pai ma mok khereng chung sia kan tilo voinia airport a khuti vereng rong kan ta kan mangai kan tia khwan air ambulance po ron trum thei po ni ro sek sek kan khichiang tiro ambulance po tan lu thei lo ne voinia kan airport a khwan chu tiang din huna jon airport ku kan chua a thok tu te singa khwan permanent employee pakhat ma nom lo bok lova wing commander kan consultant principal consultant patient stepmotherly treatment hey le chen min pe ni tin mi pui ma athua soe nei kha heti ko pakan mangai le kan namro lu stepmotherly treatment pe kan lowen ko laka voinia chon he sarkar thar hianin heti zong hian joint user airfield ta chuata ila a revenue voinia vai bel se som pani som panga kan be se hi sarkar in ala changvek thau sianga helam ti changklung jok si in cargo be te heng zong ti changklun na jok nein zofa te tan he ram tan he nam tan changkang jok le changklung jok airport nei theina tan hian eng wangin ya kan tham himna tan agreement kan zia pui theilawang india rama somruk chuang te me mai joint user airfield operation om voinia ka soidu chu voinia kan opposition member jinga mi te lar tak pakhat po hi kan soi kangange in heta Indian engene civil aviation na civil pilot kan nei senior berte pani te hi chona thatjia liren la soini kan rechegin kareng
join user airfield har sadna to lo da lan soi po hi an soi dau deu don media kan play dan adik lova voinia mi puita kan khil dan adik lova khal don hlan don labo dei don ang kan ngai nei hi ai changklung zo khen he sarkar hian khu airport khu buat sai tum zo ka kan sum seng kem zok si hlo chuak tam zok bok sia mi khing chuan na chau ni lo kan thai thar thar chuat te po thon chuat theina tura tangkai zo ka man theina turen Indian Air Force nen voinia hen agreement kalpui me kan ni hetiang khopa Indian Air Force kan du lo lai hian pu speaker atop tak tak na tan sang ni som pania kan sarkar kalta khan Indian National MPCC kan sarkar la an sarkar lai khan kum sang ni som pania khan airfield sira mun nia khuan blast pen tur voinia development na ta na dalber antia kha akhar somthum pani le point paruk azau te me umai kum som nga atan kum khata ching khat chawinan khalani akhal tu tunge Indian National Congress Mizoram te kan ni akhar somthum pani chuanga zau kan airfield chunga khuan kum som nga atan ching khatin kan khal du ne an cancel reng lawania ale kha long ve kan ni kum sang ni som pakwa heti khopa lengpui mi puiten hena air force an nom chuan te ti thai tu te hian kum sang ni som pakwa akhar za som li pali zau lengpui mi puite ngeng turin airfield pia lam voinia proposal po ni lo mi pui be chanin ek akhar za som li pali zau vai bel cha zani som li pariat ale turin no objection certificate nam party te hian an lo pe fel to ni kha kan ngai tu telem eng hi kan hlau bera eng hi ngai mi pui doi at kan tum he ram siam that na turan i chuan chan chino mga hlok na chino mga zir chiang masangu voinia kan opposition pulu tu te hian kan du tak zetani chuan he report le committee kal phung ai zir chiang masani sela sarkar in hong em aneya chuwa zir chian na tang chuan tang kam ti ringot ni lo watang khan he kan airport en kol zui dan tura hian voinia malak nakal me ka hian draft memorandum of agreement apo hi lo ti tha po in ti la working committee hian lo submit po ni la athunai tu ati tur malak na la council of minister te an la ni chau ani chumi ma chan legal vetting mizoram zofa te himna lo hian kan siam lowang khu airport khu ke ni chon hlan kan du lo ai ku da pek kan du lo thlonin he ram Bengali Eastern Frontier Regulation and minhum halnate India Inner Line Regulation and minhum halnate chiat veka permanent ownership AI petura min nor tu te hi mizo mi pui mai soifia ve se ka dune an phal rengam chu ngai tu na tam tak om theo me pu speaker amaro chu voine hetiang te mewa resolution aron luta ka chuan hun a che phle na chungin khang te kha karon soi thei tok ni sela voine kan resolution private resolution hi ke chuan pom lo emo lam ni lovin thu om lo ani mewa vai nol klak ni in kangai ani ne lo be ti chuan MNF te po MNF sarkar po kha double AI la ka hian alo be donga ziakin an be don na lem pom thelo tu po ki anda a ti chuan chuti chung chuan anin be chhoze la sang ni le som nia khan draft MOU an siam le a chu copy kan nei ani ma sengin sang ni pali sang ni paria sang ni som ni pani MNF ina double AI ador na reng a hian anunung ber sang ni le som ni pani a hian engma ma son na mutur aom lowa pom thei thil alan suang reng lo ni khati chen sarkara kenia experience nga zok te poina an lo ti lei thei lo kha voina hian ti turin kan in north of maya min ngai ro puilu tu ke lom om ang reng boxia ti chuan kan ron chun zom ve ta mai ni kha ke ni chuan MNF ina sang ni som ni pania draft MOU alo siam kha kan han zir ve ta ni chumi kan bel chian chokda na chu kala soenga chumi ma chuan pu speaker point of clarification MOU MNF siam ti kha khoka in ti lo selangin AAI ho MOU siam MNF ina pom lo kha ti thei se ka du kham mai
ปอมเราเสียอินวันคอนฟาร์มกะล้อมคบไหมกันนี่เป็นปมฮาร์ซากันทีเวกันอินอังคบใหม่อินเดมตัววักที่กันนมเราอามาเราจะรำคุกันสวยเตียงจริงๆนะครับกัน working committee chairman ขันเราสวยนัวละสังนี่เลยสมปนิยันคอนเกรสสุรการขันอาคารสมทุมปนิบลัสเป็นนัตานอโลเปนีจู่ๆสังนี่เลยสมปะกัว MNF สุรการนี่นะกันเซลเลยโตที่ข้าสวยออกมาสวยออกมาวางยันอัฟฟินฟิอานักันจงกันลับมุทัยรีโลตัวนั้นส่วนสุรการยันอากันเซลนักันลับมุลวาการหันดับเซลังอ่ะอันโลละกันเซลโลนี่เป็นกันเซลังกันสุรการยันเต็นสิพิระอาคารงามีมัลรัมขุตาเลงปุยะอาคารสาเลสมทุมเลปาริยตอาวาอินไวเบลเซซันีเลสมลีเลปาริยตมันเอฮีMNF สุรการขานอโลติปุยบกะอาคารสาสมลีเลปาลียนิจู no objection certificate อโลเปนีจู่ๆตัวนั้นยังกันหันเฮ็ดสวกะเลี้ยงปุยข้อปุยขวานเสียเสียอันที่น่าอุรมาถึงกันเลี้ยงมา airport ตอนตัวเลี้ยงมา air force อินาอาหารการ์เซตูร์ค่ะอันดูฮิการิงเราแรงอ่ะอามันเตหิอัตตัมขบะมีมัลรัมไวเบลเซจันิสมลีเลปริยัตจุอาบะโลกดออาโลกปุยเตนอบังเกโมติตะการิรัวชวนินเอามานี่ผู้ speaker point of clarification ไว้น่ะอินเลยอมตัวสีพีร์เตปตัวน่ะอันนี้ดอร์เมกันเตตัวน่ะก็สวยดอนเนี่ยจู่เลยตัวอ่างหันสวะที่ทุดิกโตกลงเลยก็ที่เราเนาะ objection certificate เปก็ที่นี่มีปุยเต้นให้นะอันว่าโลกดอนเอ็มหันตีเวลข้าชูอดีกแล้ววันนี้ทุดิกที่อิสยังอุเหาสายันผู้ speaker รำอาคารจะสมทุมปริยัติอาจารย์วอกันเซลติค่ะผู้ BBC interview นักขันอยู่ที่ปะขันน่ะตัดนี่คล้ายกันเราง่ายทั้งุนเวียตุนเซงิน order เราวันนี้ cancellation order ค่ะกันมูลวัติเสียก็ชอบกับมูลเช่นแมงข้าน้ำมูที่น้ำมีเล็กคล้ายค่ะกันเราง่ายทั้งุนเวียใน interview ที่ผู้ speaker คล้ายค่ะ clarification นักตาน Indian Air Force Airport ลันพัลนักค่ะกันเซลนะกันละมุลวะอามารอชู blast pen Airport ชูงาไฟตัดถูรุกนัตุรมุนนี่อะอโลเปกขัดชู MNF สุรการขันโอกาสังดีเลสอมปะกว่าอากันเซลอาชัดจู่ที่เรียกสวลมาเป็นยังไงดำกันดีละ blast pen บิกชูกันเซลเนี่ยอาดังขัดชูอากันเซลนักกันละมุลวะจู่ๆกันโลดับเซลังกติขานี่ที่ชวนเองเล็กขอเลอาคารจะสมทุมปริยัติสาวไวเบลเซจันิสมลีเลปริยัตจุดูรัมปอนิเซอาโลกังตีสุอารินเทนี่ชุดชวนสุรการอัตเลวไทยละวะสุรการิน no objection certificate อเปนี่สังนิสัมปะกัว MNF สุรการินเอ็งตอนเงินผู้ speaker point of clarificationของอินสุรการินเอกร์ซาสมลีปริยัตเป็กตุรคุไลคนนั้นได้เร่งมันอยู่มีมารัมอันนี้อันไหนตัวมิงเตปกันเฟเฟก้าให้ด็อกิเมนต์อมเฟก้าจู่ๆสุรการเตเนี่ยนะติดลานอันนี้วางินสุรการข้า no objection certificate อโลเปอาสังนิสมปะกัวเปข้า local เซลินสังนิสมนิปาลีอะ ZPM สุรการตอนว่าปอ eyes all these official อโลละบวยปุยซุยเซลนี่จู่ๆตัวนายกันเขสวกะตัวนายกันเขสวกตาขายให้อัชฮาวโลไม่กันที่ Captain Abeyance ตุรินกันด่านี่
กันติดต่อปริอันนี้ข้าแต่ข้า information ไม่อันนี้ทีนไอเรียโคCongress sarkarin ay ria ko sang kaskuwa songkuwa pariya ta alopek ania biga sang ni zathum somli le panga ani sang ni pania MNF alo sarkar khanan te thattira biga somin alo zim ta sang ni parwa MNF sarkar bokin ate thattir lia biga za sari som sari pangain alo zim le zual ta ti chuan atira Congress kun la yami ai khan MNF sarkar ina sangni paruka ate thattir hian biga za sari samriat paruk ngotin alozim tani Congress rampek sakha MNF sarkarin atizim ta tinani amaro in la tlang thak angreng khop mai thawa visia ten tlang hei marzar don ti te po mania deona This was a PM in Gahante Tratirvea, Kainin. Because as some Rugle Panga in Kanzawani, Letana. Tiansuan in Taitopin Trankanla, Atsunga pass Natepon Oma Amarotsu, Atira, Airport Ram Tour, Ania, Ehitu, Ani Ni Kanimenga, Akinle, Kanin Kinganga. Taitop Kansuang Kanti, Tunakuan Kandi Market, Phil Vector, Fencing. Kan ti don tran ani tu te ma soi sel wang ringot le thil tha kan ti po min soi sel du tu te na soi sel ri ngot wang hian thil tha kan ti lo ngam pa don mi lo kan ram ta na thatur chu kan ti ngamar chu kan ram tan at hello ani chon kan ti hau lo wang chu chu mi zo mi pui te ka tiam du ole an thu soi te kan ngai thazota kha an thu soi kha February ni somni pakasang ni somni panga assembly house se sona an soi ani an thu soi kha rintlak leng ti kha kan nil ro chon lom phota sela chaome ti chuan pu ac vanal ro ta thu zia kha an ngata langtel ta ila kan sarkarin aruk hralh angrenga lengpui tumhun pi a mimal ram manto uchuk taka alola lei akwar dan chingchivet hi ni kum lama dai khan kan threto na mi pui heta ponjar mai thei ani lo awangin ka ngoi rei ta hle achan chu thup dan chitin renga thunei tu ten thup antum awang in thu chiang le mum kan thriat kim thei lok lo awang ani helam ngai ven tu ten Mizoram mi pui ayo court lama public interest legislation PIL an thelu an thelut lo ani court ai in ro lo phei chuan apoi thui don lu tukani ti ron langa ti chuan in tran dan chu heti nge ni kumsang ni pali khan lengpui khopa pasari te ram visi pas pariat anjinga pakatpu ram phangzawa hian ram pahni anaya lengpui rama par chingcheng anti le tilut ram anti ami chu puro mingliana vaiwa konzo hnuai chuan alei sakloma visi pas mai ani awang in anram azaw ngai toin alei to saklo hle ni in an soya awm tho mai puro minglian hin kumsang ne panga khan heng visi pas te hi garden lsc alet vekloma ram alei sakte hian an hriat puilo ni in an soi chungin atir aram nei tu te hming veka garden lsc ale convert ani lom ram nei tu jinga mi pu biak lom male pu hl samuel hi kanzot an ram hi pu rohming lian hne na ashal thu an soya garden lsc le ani ero an thredo thu an soya he sale deed hi amakrio non judicial paper an via sale deed an ji hi ni kuat thanga sang ni le panga khani in alanga notary public ming hi alang lova a signature ni om tak le anoya ming anoya sign ni kuat thanga sang ni panga ti hi ani maya achiang lovin arin duap viauti chu ukil then kan ngai dan po ani ram nei tu te hian puro ming lian hne na aram hi ashal phala ani chuan ani hen alo leiti le alo leit du ti aziek engzatin nga leidon ti atarlan awm heklo anjinga thito pu thanjola sel dit chi hian sel seal stamp ni om taka oma adanga chun engma om lofa ram hralh rem ti tu le leidu tu te signature ji ana ani le thla le kum anjiak heklova notary public hi aming a hriat thei heklo brinhel om tak ani baka pubiak lo male pu hl samuel te hian sel dit
an ming an jiam nan lo thu chiang takin an soi hun a local le deuh a heng ram puro ming lian le te hi sarkar chuan right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act sakni som pathum to chanin hedan bo che chung si hian heng ram te hi ala akhorta a jang na dom na hi man mo el tenga boi puin kum july ni somni panga le august ni somni paruk khan an pezo man veka heng ram leina lakna a jang na dom na sum cheng bible si za somriat pasare le noi som kwa chuang he mi pani bank account a pek ani cheng bible za som pasare noi som kwa sing ni sang ruk zathum somli pakhat na hi ni kum july ni somni panga khan henry nalrem sang a hlon mual sons of eight than lera hna pek ani a hemini ve kian ro ming len hna cheng bible si somthum pani noi somli pakhat sing ko sangli za sari somthum pakhat pek ani bak aro ming len hna ve kian august ni somni paruk khan cheng bible si somthum pasari noi somnga le pariat sanga zani somruk pakua pek ani le ani lengpuya pasari teram le saktu ro ming lian vai va konjong noi hian sarkarin ram alak sakman jangna dom na cheng bible se somsari chi adonga henry nalrem sang hlon mol zol book real estate awang a mizoram pum hriat khobalar hian cheng bible se za som pasari le noi som ku chuang chu afang mano ei mi mai ani afang mano ei theidan hi theidan ni lang january ni ko sang ni somni pali an notary public ma a special power of attorney anji a chuan roaming lian hian ram le te hi indian air force in le antum chumi boipui tur chuan henry rem sang hlon mol hian ayo atan arot ani ti tarlan ani a indian air force in aram anlak na sum jangna dom na atang hian atangin roaming lian hian cheng bible se somsari alo chang anga abak sumla chuang jong chu henry rem sang hlon mol hian chang don ti don ani ti in anjiak ani henry rem sang pa ming hi mun than kada than lerati ani rti chana danga than shrila ti ani bok roaming lian hi mizoram sarkarin aram alakna jangna dom na hian cheng bible se somsari alung oi tok le ti alanga poisa pek ani ma da in hemi bak labang jong chu henry rem sang chan puala ada sa mi maya aram shalna compensation amount bel khom cheng bible se za somre pasari le noi som ko atanga 37% vel chau bible se somsari chengin alung oi pui le he abak jong cheng bible se za som pasari le noi som ko jet 73% hi henry rem sanga lon mol ne na hlan vek phala ani chu akara hian van ram lam harim nam reng lo thil a in jep chawng ti ring tu anom nual ta reng ani tun tuma chuan kim chang taka ji sen ani how don lo wa hi he thil hi thunei tu telamin na sadaka thup tumin right to information exam ni so sangni panga manga mission hem ngai te zo na an chan dana an pe hel na sa in thupan tum ti alang chianga chief information commission cic ne na mission hem ngai te anjol ko nu azo na chen khat phei hi chu ko luina o awang lewin an changa heram an lak leina dan man rfctlarrx sangni som pathuma transparency ti lai takhi an bosal mi mai ane hundanga cheng le kim changjok in kan loron jek chunjom le zel tura ngai ila tuna kan jialan thailo chu roaming lianan lengpui khomi pasari taram ale hian vc pasani thu ram nei tu ten an soya ale saknu kum lea garden lsc in aleta atira ram nei tu te mingvek in garden lsc hi siam alani ta thawa chu mai nilovin anu kum somni nuwa sarkarin iaf pek tura heng ram alak akur po hian atira ram nei tu te mingvek in ala oma chuti lai chuan ram nei tu te hian atira roaming lena apek bak cheng khatma anton bello thu an soi baka sarkarin an ming aram alakna jangna domna an pek hian an ming an zia nan lova an riat pui chu soilo an riat belo shim thu an soini rfctlarrx sang ni som pathum chapter 4 section 11 subclause 1 le 3 hian sarkarin ram alak tu reng chu hriat tina notification chu in chu tual chung chanjim buati chu nge turani ram lak tur ngai vena sheve tur zong in shevek tur ani ma se voitam arte manga hemi chungchang hi zo ani
อันนี้จุงอินเองจันจินบัวเงี้ยเสียตีนชูอันสวดที่อันช้างมีลวะตัวจุงจันจินบัวปนิตลาสวดตีร์ตูร์ที่ฮีบ่เชียอินอันบ่เชียอันสวดตีร์เฮาลวะนี่สรการินรำเลยลักตากฮีโรมิงเลียนนั่นเลยคอมอันนี้ติชูอติรารำในตัวเตปอินอันสอยอันรำสัตตากเละอันมิงเงียละสรการินอันละดอนที่อันเชลจางนาดมนะเจงไวเบลเชเตลอันมิงาเปกันนี้ที่อันเชลวะอันมิงารำเบชนะจางนาดมนั่นลักอันนี้อินอันมิงอันเจียกเฮกโลให้ฮิดันปัจจุบันนะอันนี้ลวินเองอันนี้อังเล่รำในตัวเตฮีเชดิลทริบอันนี้เล่านี่เราเสร็จชวน income tax department นะจังอินก็นารินรีโมยเราเสร็จเจงไวเบลเชเตลจอยตัวเชียตีร์นะอันดงไงโดนสีอันที่น่าเจงไวเบลเชสมลีปกว่าเดนอยสมสริปะลูกอันมิงเมราดงตัวปูทันจวลฟัมชุงเตปอันบวยเละอังมาเสียนเนี่ยนะปอยสาลุจุสอยเราอันเชียดปอันเชียดเร่งเราอินอันมิงเจงไวเบลเชตั้มตักตัวเต็นอันเราผู้ซุ่มเตลเลยไม่อันเรานี่อาศิลให้ทักเลยอินอะไรลิงเล่อเมอติรารำในตู้กันเชียดเชียนตักประคัดเล่งปุยขบชูไอเล่เรากันเอ็นเดนฮาร์สเวเล่ที่อลังสีเจงไวเบลเชสมนิปัสสารีเล่น้อยสมงาปรุกชวงดงRTI เอกมังอาชานะกันบกสีกันสิลชูผู้จกมายลุงล้ำชะโลโลในอโลในโลอันยังลุงล้ำชะโลในอโลนี่ยังติอโลมจกนี่สวยตัวอังอินเหตุจึงชีวิตที่จะกิมตัวจุนหุ่นเละเจนับเพกอะไรดูตำโดนกันละชุนจมเจลอันนี้ยังชูรำเละไม่ปุยคอยอันนี้มิวสีอติอินอารอนเจียกข้าอันรำเลยดันจุงจางอันนี้จะเตรียมสรการินะอันที่ยังหันสวยได้พอทรีนะคงเลยละมาชวนินกันอินปูเชียดดูนะฮีหลังช่วงเลยไม่ทรีนะตั้มตักชวนินZPM ZPM จันที่มีรอนติดชินาไม่รอชูกันกัลดานะเฮียนินโดดทุบปวดปเลงฮีโพสกันในลวะกันตุงบกลวะpolitical awareness กัน political party แต่ opposition นี่มอรูลิงนี่มอดิกตักชัดกันกัลเทนะตัวตานะเฮงวิดีโอเทบุษกันในชินติเตปอค่ะมินอชิสักตาอุลาช่างตัวนั้นตาชนขัดที่สงคันนี้เสละฮันเรกวักตัวเลมปนกัชลวะสรการมัสเลMNF สรการมัสวันนี้นั่นแต่ปอนิงชูผู้จอมทั้งChief Minister อันวายันสรการหุ่นไล่ทิลเชงเตอันนี้นกวางอินให้เสด็จสรการจะเตรียมกันชนไม่เกินเองตีนเงี้ยที่เองที่ฮีไงตัวน่ะออกมาทิลตั้มตะเกียนที่ดังลำเทตัวโลตัวรอมโดนชุดตาชวนินสรการมาสักกัลตัวเตนะno objection certificateนั่นโอเป็กตัวว่าสรการดังไงถ้าก็วางหันที่ดังลำเละที่ฮีทิลกัลมังกัลพงนี่ชินโลวางอินจุงเตชูทิลอมดานันนี่ที่ละจิงชีวิตเลยนี่ที่เตปกัน senior journalist เตปนารอนจีค่ะทางเตคาโลนิตาเซลาช่างอะไรกันวิวเตมินอลเคลียร์สักทีนะบางลมทุกันสวยมินอลเคลียร์สักเซลอุล่ะกันรำเละน้ำตานะปอยตูร์เตชฮัลโหลตูรังจิวกันโพลังเซลังเองพาร์ตี้เองสรการหน่วยอพอมิละทีมห้องอะไรกันที่เจ้าติค่ะเราเรตายละช่างตัวนั้นชวนกันที่ส่งค่ะเราเนี่ยแหละตาเซลาคนมันนวมเวกพอดอุล่ะ